Ingena ngokubingelela konke amagumbi amanamhlaba ngithi sanibonani nonke makukhanya ezimpilweni zenu. Sibonga kakhulu esilokhu sihamba nabo belokhu bengabaphilileyo njalo. Lokho siyiqhuba imisebenzi ihamba kahle. Kube khona kwezinye indawo othola ukuthi umsebenzi uthatha isikhathi. Kodwa-ke lokho akusho ukuthi umsebenzi wakho awupheli ngoba singabantu ezimpilweni asifani. Abanye amadlozi ethu afulathelisiwe, abanye izimpilo zethu ziboshiwe ngabathakathi. Konke lokho kudinga thina abelaphi ukubana sikuqashule, kudinga thina ukubana sinincengele emadlozini. Konke lokho siyakwenza, sihambe sikutshela ukuthi sihambe kudinga, sihambe siyosebenza sikuncengele emadlozini akho ukuze izinto zakho zikhanye. Impilo idinga umuntu onesineke. Impilo idinga umuntu ozaziyo ukubana ufunani empilweni, ngoba sihamba nemimoya emibi ngaso sonke isikhathi. Ingakho leyo moya akumelanga siyivumele ibuse phezulu kwezimpilo zethu. Kufanele silwe thina sikwazi ukunqoba. Kufanele umuntu nomuntu abe nesineke komunye. Akukhathalekile ukubana uyinyanga, akukhathalekile ukubana uyisigulane. Okudingekayo ikuba nesineke komunye, sisebenze ngokuzwana. Ngabe nawe melaphi unenkinga noma ngabe uye wakhulumisana kabi nesigulane, ungaziphakamisi ukubana uyinyanga wena awuxolisi. Kuyaxoliswa. Esikhathini esiningi into esifanele siyizwisise bantu bakithi, izigulane zethu zifana nabantu bethu. Kumele siziphathe kahle ngale ndlela esiphatha ngayo abantu bethu. Ungazithola ukuthi uyinyanga uthi awuncengi, wena uyikuthi akulunganga khona lokho. Asikuchiyeni bantu bakithi, sisebenzeni ngokuzihlonipha, ukuhlonipha omunye umuntu. Inhlonipho ifanele ibe kuwe wonke umuntu, nami nakuso isigulane, ukuze izinto zethu zihambe kahle. Isigulane uma sinombuzo singawuzwisisiyo noma sinento esingayizwisisiyo, sinalo ilungelo lokubuza. Nawe melaphi uphendule ngokuzehlisa, ngale ndlela abuze ngayo ngokuzehlisa, ekhomba nokuhlonipha. Ayikho into enkulu edlula inhlonipho, ayikho into esingayenza mangabe inhlonipho ingekho. Ingakho-ke bantu bakithi ngiyambona ngingabonakali ngoba kuyasetshenzwa lana endimeni yokwelapha abantu bakithi. Endimeni yokwelapha kuyasetshenzwa abantu bakithi, akuphonge kwenza izinto kuphonge ukuthi yanga soqedile. Kunabantu esihlangana nabo abanezinkinga ezidinga ukumelwa impela kanzima, umuntu alwelwe. Thola ukuthi umuntu waphelelwa amanzi amnyama, lawo manzi amnyama kumele silwe sikwazi ukuwanqoba ukuze izinto zomuntu zilunge. Thola ukuthi umuntu unesilwane vele silokhu sihamba sivala izinto zakhe. Lezo zilwane sivale sizilwe sizinqobe ukuze impilo yomuntu aphile naye impilo enokujabula phakathi. Ingakho-ke nanku engizokubeka lana. Inkanyiso uyakhipha usizwe, uthi uma ususiziwe-ke ubusuzobhadala lokhu okuningana esiyabe sikuvumelene. Number 2, kunabantu ukuthi mawuzazi wachiya isikhwama sakho ufuna situtswe, ungithinte ngoba zikhona izikhwama esengisiqedile ukuzidutsa. Ngabe ngu-wallet noma isikhwama sakho semali, zikhona izikhwama esengisiqedile esengisidutsile ngaqeda. Ingakho 1 by 1 ungabona ku-WhatsApp ngithi woza uzothatha. Ngicela ugijime uzolanda isikhwama sakho noma uzolanda u-wallet wakho. Nawe wena onomuthi engathi iyashoda, mangu WhatsApp into waza kuzothatha imithi yakho ikhona, kufanele ubuye ngokuphuthuma, ungabuzi imibuzo eminingi ozolokhu ungigcina ku-WhatsApp. Mina ngithe uzothatha into yakho ngabe isuke siphelile.
Imithi yabathandazeli, bakhona abathandazeli engangishilo ngathi ngizobakhandela imithi yabo. Sengiyikhandile bantu bakithi. Njengoba sihlezi sifundisa sithi ibandla liyaqiniswa. Ayikho into ongayenza ungayiqinisanga. Kodwa-ke kufanele into ibe yimfihlo yakho. Lokho okwenzileyo awuhambe utshela abantu, ayabona mina nginje. Ngahamba kuDlozi, uDlozi wangenzela ukuthi. Cha, into iyimfihlo yakho. Mayinto ibe yimfihlo yakho. Right, ikhona-ke i-process engenayo e-casting bantu bakithi. I-casting liyana ithatha u-6 hours ukubana-ke siyiqede. Ingakho-ke uma ngabe uyifuna le hlobo lwe-casting lithatha 6 hours ukubana siluyenze. And then inkanyiso ye-casting ingu-2.5 bantu bakithi. Livala lizwisise khona lokho, njalo angifuni into ozongibuza imibuzo eminingi angathi uyangithonisisa. Into ngiyayikhuluma nansi uyayizwa khona lana kumedia. Uzwile ukuthi ngithe i-2.5 le-casting ithatha 6 hours. Bese uzobuya neminye imibuzo futhi. Into mayinobungozi vele ngikhulume kwabo ukuthi hayi le nto inobungozi obukanje nobukanje uma ungahambisanga ngale ndlela. Into enisuka ngibeka lapha ayinawo ubungozi. Naw lethemba abantu bayangizwisisa kahle. Izimpiza zamadoda zikhona. Uma uthumilile zigubhile. Impiza zamadoda, imithi yempiza zabomama zikhona. Sigubhile bantu bakithi, imithi ikhona. Uyabuza uthola usizo noma sikuposele uma usekudeni siyekuposela. Njalo into engifuna ukuyiqondisa lana ikubona umuntu angizwisise kahle. Ma ngabe ngithi lento siyayenza ngendlela ethile, iyo le ndlela esizoyenza ngayo. Ma ngabe ngithi ukunikeza amagama akho, unginikeze isithombe sakho, uvale uyenze lokho. Ngakho-ke abantu beyabuza ukuthi special sisasekhona. Ikhiphe inkanyiso yakho imali ka-3 days ingu-1.5. Overnight inkanyiso yayo nayo lokhu yi-2.5, iyefana ne-casting. Nayo inkanyiso yayo ngu-2.5. Siyakusebenza sekulungisele sekutshele le ndlela esizoyenza ngayo, iyo leyo kumele uyamukele, uyizwisise. Angifuni umuntu ongigcinayo futhi lana online ekwazi ukuthi uzofuna ukubuza, uzodinga ulwazi kimi. Lento engiyenza asilona lwazi. Isiphiwo yinto yami engiyinikeziwe. Noma ngabe nemfihlo zami enginazo, kodwa-ke noma ungaba nalo ulwazi awusoze ukwenze ngoba awukunikezwanga wena. Awusoze ukwenze ngoba awunakho. So uzosala uphethe ulwazi kuphela. Into awuyenzi ngolwazi, uyenza ngesiphiwo. Uyenza ngezinye indlela ezithile nawe uhambe wazidinga ungumuntu ukubana into zabantu ziphumelele zihambe ngendlela. Ngoba ngasho ngesikhathi isithunywa nesiphiwo kuyahamba kulokho kulungiswa, ukhushulwa njalo njalo. So kuya nesikhathi sokuthi siyabe sibona ukuthi sokuba nobunzima kulo muntu othile nomuntu othile. Izinto zakhe azihambi kahle. Awuthi ke ngiphume ngigijime ngiyengena kwenye indawo ngiyebambe endaweni ezithile ukuze izinto zalo muntu zihambe. So yikho abantu bafale bangizwisise khona lapho. Ukubona wena uzosala ubamba ulwazi ngoba ulwazi uyalidinga. Kodwa-ke asoze ukwenze lo ngendlela mina engikwenza ngayo. Ngoba awunakho, awukuphiwanga. Ingakho-ke bantu bakithi nalithemba abantu bazwe kahle. Into e-casting i-2.5 inkanyiso. Overnight ingu-2.5 inkanyiso. 3 days i-1.5 inkanyiso. Sisebenze siqede umsebenzi. Bese ngisithi kunalaba engakakhuluma nabo ukuthi bathi bona bafuna ukuthi bazoyenzelwa lana. Yebo, siyakwazi ukwenzela njengalokho ngisisho ngithi abantu abachiya izikhwama zabo esezitutsiwe. Uyabuya chiya isikhwama sakho, chiya inkanyiso yakho. Mawusekudeni mawufuna ukwenzelwa lapha uzobuya uzolanda. Siyakhulumisana ngitshela ukubana kwenziwa kanjani.
usuzobuya-ke futhi uzolanda okungokwakho. Inalo ithemba abantu bayangizwisisa kahle kolokho engikukhulumayo. Okunye futhi sikhona nange-Sunday sizoba sisebenza manje ukwenzela ukuthi izinto zabantu sikwazi ukuziqeda ngokushesha. Bese ngisithi njalo abantu baphephe ezindleleni lapho abahamba khona. Abantu ama-holiday bawajabulele kahle ngoba kuningi okubi okuvelayo ngezikhathi zamaholide. Kodwa-ke nalo ithemba izinceku zami nabalandeli bami ngisithi amadlozi abakhokhela lapha abakhona noNkulunkulu abagcine njalo ebalondolozile. Ngithanda ukuthi sihlale singabantu esihlangana siphila njalo nakona lo nyaka ozayo sikhona namanje sikhona abantu bakithi. Wena into oyifunayo nje uyangena ocingweni uxhumane nami sikhulumisane sikwazi ukukusiza. Ungakhali ucashile muntu wakithi mhlobo wami. And then yizothi-ke mawubona ngathi kodwa nizothatha abayi-4 kuphela kulokho, first come first served. Nizothatha abangu-4 abathi hayi mina mkhulu impilo iwomile, ngiyalufuna usizo nami ngidle ukhisimusi omnandi, ngikwazi ukuthi nezikolo mazivulwa ngithengele iy'ngane zami i-stationery. Abangu-4 kuphela, first come first served, engizobathatha ngibasize mahhala bese bengibhadala sengibasizile. Abangu-4 first come first served. Okhulumayo-ke enguDlozi Khulu 083 2066 954.